E whaapai atu man whaaloalo i le pai o si o tātou atunu. Whaaftai tele i le atua awa o lea ua ngā ngaifo le malama o le nei aso. Sao tātou pānoa ese ai i tiute mga luenga. Awa le tautua ina o si o tātou atunu. Ia, ai mai si o tātou wainga. Ma lo whaaftai le whaatua toa. O paia whaekalesia, paia whaale malo, ma paia whaale atunu. Ia, wata oto lava i le angatonu. Wa o Samoa ua mai o na tofi. Ua whaafonga maua le paia o le atunu i tawalumanga ale fono au whaitu la fono i le tai au ananafi. Ua whaalia manino ai le whaiunga le palemene e te ena le lafo na whatuwina mo le talonoa ina o le tula fono tau whaofi mo le tala whaatatau o le tupe ale malo mo le tausanga whaale tupe luafe male lima, luafe male ono. Sa o mua i forosia manino i laulaunga wha minista i le tai awa na nafi. Tūlanga masani e whangasolo ai sea mata upu i le palemene. Mai e peo na o whailoa manino i luma o le palemene. O le tala whaatatau au tū o le tupe na tapena e le malo o se mata upu tau i le whaatua ina o le palemia ma le kapeneta. Ato ai ma le awala e mawhai ai o na whaatino e le palemene sea whaiunga e pei o na taunu uia i nafi. Ua talia e au nei ma le kapeneta le whaiunga a le fono whaitula fono. I le tūlanga sa o whailo ai atuai i le fionga i le amamalu o le malo i le mai ai o le tau au fianga le palemene an nafi. Mo le fonga ina aloa ia o lana fionga i le finangalo o le palemene. Ma o whautua ina iloa le au mamalu o le malo ua tala whiangai o na whata ape le palemene. E tusa ai mana mata upu tosu fulu tolu, pui lua, pui e o le tūla whanu whawai. O le tai au nei na whaailoa whalawa i tele ai. Le finangalo o le au mamalu o le malo i le taliaina o lau whautuanga mo le whata ape ina o le palemene. Ai alo le atunuu i le whainga palo ta tele. Ua mai a foi ona sainia e le fionga i le au mamalu o le malo le whaasiri silanga o le whata apeina o le palemene i le asotolu o Iuni, luafe, luasfurima. A whai e maea o na whata ape le palemene o tūlanga masani i whainga whatemokarasi o le a se eloa le palemia ma le kapeneta e whaawau le pūlenga whatonu i se tūlanga o le malo tausi. Caretaker government. E tu sai man mata upu tosu fululua, male mata upu tosu futolu pui tasi o le tula fono whabai. E iei lave matoa whaal tula fono. E ao ona whata oto lelei mo le whatinoina o le whainga palo te tele ale atunu. O ia vala e whaono tapa ai se fina ngalo o le whamasinonga. Mo se whaamaninonga ina ia sosolo lelei le whaangasolonga. I le tūlanga alua ia wha le tūla fono o le whainga palo te tele ale atunu. O tūlanga masani o lo o whata oto i le tūla fono whawai. Ma le tūla fono whainga palota i le whata apeina o le palemene. I le tau whai unga o le paia inga. O lo ta oto ai taimi whatūlanga mō le lesitalaina o sui tau wā. Ai maise le lesitalaina o le au palota ma vāianga uma e fito i tonu iai. Peitai o lea ua bave whata ape le palemene, ua tūlai mai ai vala e whaono tapa ai se fina ngalo o le whamasinonga. O vaenga ia o le ata pena le lei,
e tūtino o le malo o loo whengai tonu ma mata upu nei. O loo ta oto fo'i ai inga o le whaongaina o vai ngā tupe mo ngā duenga malo pe a whai e tūla i mai le tūlanga ua tātou iai nei. O le a whaatino e le malo tausi tūlanga tāra whengai uma. E tūsa ma le whaasino manga le tūla whono whaavai. Mo le whaongaina o tupe mo au nanga ale malo. O le anganga mawalunga i a te au nei ma le malo tausi i awane i a whaina. Le tuina atu o au nanga mo le tunu. Ai mai se tutongi o tangata whainga ruenga le malo. O loo whalangolango i eile tausinga o tātou a inga mwhanau ia ai mai se fo i o e kāre sia. Le tunu ue le i titi lo mātou wanganga whaafitai i lau tāpua inga mau i le alo whaiva o le palimene e li poi upu whai o malo. E whapea fo i le nofo te talo a le au whaingaluenga pa ia le atua. E tāpua ia whaiva o taitai sa to tofi mai le finangalo le tunu. E tau ave o la tau finangalo i le palimene na taitai le tātou malo. O lea ua ta oto manino le finangalo o le palimene e to e foi e whaatino le whainga palota o te tāofi whai lea mo tātou. Ia, o le asusa nei i le afiafi e whaatino ai le sauni ngā lotu whaafitai mo le whamanatuina o le onus fultoru tausanga o le tātou malo tuto tasi. O le asongafua aso lua o iuni lua whelua sifulu lima i le tae au. O le a whaataunu uina ai le sauni ngā whaale malo mo le sisi nā e o le tangawai o le malo tuto tasi o Samoa. I lo mamauta o le mauta o le malo fia mea mata afa whaumuina mulinu ule lua, ile ele fau. Ia, ma whaatino ai sa wali whaaloalo e peo na masani, ia tātou whamanatunga i tausanga o mawai. O se aso tātou te manatua i pea, le alofa o le atua i a Samoa, ia, ma o tātou tua a o whai i langi le fōlaunga, ilo lātou sa ili malo mō le tātou tuto tasi. O le talo ia tu maupea le filemu le fetausiai ma le alofa o le atua e lautua i le folaunga asio tātou atunu i nei vai tau ua tātou o iai. Tātou te lotu telepea ma whatuatua i le na whaia i tātou o ia na mafuai le tātou malo tuto tasi. Ia manui e tele lau tāpua inga Samoa soifua. Good afternoon, Samoa. As scheduled for the month of May, Parliament convened yesterday morning in anticipation of commencing discussions on Government's appropriation bill for the next financial year 2025-2026. However, on the motion for the first reading of the bill, a majority of the members of Parliament present opposed the motion for the bill to proceed to the first stage of passage of legislation. Earlier in my ministerial statement, I had declared before Parliament that the appropriation bill that was about to be tabled was an issue of confidence, pursuant to Article 33, bracket 2b of the Constitution of the Independent State of Samoa. I had also alluded to potential mechanisms that Parliament might consider on the issue of confidence in the Prime Minister and Cabinet when deliberating on the appropriation bill. Upon the adjournment of Parliament yesterday, I met the Head of State to advise him of Parliament's decision, and pursuant to Article 33, bracket 2b of the Constitution, I tendered my advice to the Head of State to dissolve the Legislative Assembly. This morning, the Head of State issued a statement
to confirm his acceptance of my advice to dissolve Parliament and for the country to hold general elections. The head of state signed the notice of dissolution of the Legislative Assembly this afternoon to be effective on the 3rd of June 2025. Cabinet will continue the administration of the executive arm as the caretaker government until the first session of the Legislative Assembly following dissolution. Excuse me. Yeah, well, you can move. There are certain legal issues in the Electoral Act that will require guidance from the judiciary pertaining to timeframes required for the registration of candidates and voters. This will ensure clarity and legal compliance of all arrangements for the general elections. Priority will be also given to ensuring that the machinery of government continues to function with due consideration of the use of public funds. There are constitutional provisions governing the use of public funds by a caretaker government. I would like to take this opportunity to convey our greatest appreciation for your prayers and support. As announced earlier by members of the Independence Committee, the celebrations of Samoa's 63rd independence anniversary will begin with a Thanksgiving service this Sunday, 1st of June, at the Mulivai Cathedral at 6 p.m. On Monday, 2nd of June, the flag-raising ceremony, followed by the march past in front of the government building, Fiamem Ta'afafauina Mulinu Lelua, at Eleelefou. It is a time for us to celebrate God's divine guidance and grace upon our country and people. God bless you. Soifua. PFC atu I le whataapeina o le palemene le asotolu o iuli o ua tapena se o kalame o le whataapeina o le whaiinga lona skuti ko palemene. Ele se por kalame o le mea mai alfon? So effectively, pata pena o fono le stolo iuli o saole o no. Ole fia tude. Tu langa le procedure. Ole le o tau no ia e ole talia le tala le tupe. Ia o faltuina le au malo e pata o le parme. Ile wala le ila loa I ngā whāwai. E o kumeki a le palemia, mala na kāpeneta le iei o na tau ave le malo tausi, pe iei se a iei ngā whāwai. E wha se e mai iei nisi tangata I tutonu e, o le sauwha inga le sa iei al paya inga. E tau ave ia le pūlenga o le malo tausi se iau o le si pālota ma le si malo fo. Ia, o le tūlanga aia e tautala I le mele tupu nei. O le whainga mālo ale iai, o le whainga mālo le na ave le sātau ave mail mālo. Ia, ma le whaua wina I le taimi fōi lea e whaatari ai le whai ungo le whainga pālota telefou. Whana whasiri atu o le maua. O le maua sa iei se tau whainga sa whape mai o le official kong whitanai lea o le mālo. Sa whautua I nā iei.
e tofi loa le vaenga to tele leo le whātuatoi le fusa mo o tasi. E o mai e tau ape le malo tausi. O le sa pisiri atua i na ufio. Ia e sa. Ai o atu le o le whaupunga o le tusi lena ave e whapea o se li poti a le whailau tusi o le fono whaitula fono. E longo atu ai le ao malo i le tūlanga o lo o nofo ai le palimene ma whainu mera foia. O le lape o le vaenga sa whauai lea li poti. O e whasino lea i le aia inga, i le taimi ua pale mai ai se paia inga fau. E pale mai loa le paia inga fau, whatulanga i le mauta ma foi lea, mai loa ai loa ina. Po o whea le vaenga lea e o loo iai le numela tele i tutonu o le pale mene. O na whailoa lea o le li poti lea, ale whailau tusi o le fono. E momoli lea o le malo e longo iai o le vaenga lea ma le lato taitai o lea la tula i mai e whaima palimia. O le aia inga lalna lea na whaiele li poti lea e na ave lea o le malo. Ai lea o le tūlanga lalna le tupu. E leo se paia inga fau. O le tūlanga ua whaamuta le whaangasolongo ngāruenga ale malo. O na ua pau le tala o le tupe. Ma o le aia inga la foile o lo ia i le whawai. Pa ulo le whainga malo ua i le pale mia. Le aia e whautua i nai le ao malo. Ia le whautuanga la. Ia whata ape le pale mene. To e fo i le tunu. E to e whini mai ia sui o le pale mene. Ia o le tūlanga. A watu le whautuanga o talia i le ao malo. Le ua mai ana whasisilanga i lua. Mua e whasisila mai o talia le whautuanga. Lua, le ua saini le whaaringa aloa ia o oda. E whata ape ai ia le palimene i le asotolu o iuni. Ona i la ua tūla i mai lea ngai o inga. I e pōrino mai o sisi ngai o inga o le itu atua o lea ua i ai le ala o mea i le procedure. O le la whautua ina le ao le malo. Fata ape le palimene ia, foi mai le palimene ma le kabinete, tau ape le malo tausi. Ia, nā te si la fia, te lea mau ngā ioinga ese, hoi lea sa whangasolo mai e fo ia le tātou whainga malo, ia mai se al taimi lea ua tupu le mele i le vaenga whai o le whatuatua. Ia, le voi tau te maua te o isi taimin whape mai e o tauna mato whamawai a se e atu ai. Ia, ala olo iei atu la fono o le ena tātou whangasono mai ai. Mai o le mea monia ana whapea e labatu la fono la iei. E mautele no foi o le mautele no foi ona o le tu la fono. Ia, e whapea na foi la le whangasoronga o le la sanga le o tātou o iei. Au se langona ia, ele o whate ia foi le tau fia. Ia, ele o malta whai. O te iloa. O le tusi po le lipoti na watu i le ao le malo. O le whautuanga foi la. O le AVP o le tali. A le loia sili i le sunga i le whailau tusi o le fono. E whaisina lape o le vaenga o le tu la fono le ana tāpena ilana lipoti o i le ao malo. La so oi sila le tūlanga le pe tala whiangai fo i le whiangai ai o le taun whai atu lea le whailau tusi le official fono i o i le hao le malo. O tala whiangai le tūlanga. Ia, ai ase manatu o le whailau tusi ia o sona tiu te lea. Ia, a le la ua le ua i le tonu i le vā o le ao le malo ma le loia sili. Ono le ao le malo le sa whatau iai. E tali le loia sili iai. Hoi lea i le e tusai ma le lipoti na whao o atu i le ao le malo. Mo le tūlanga ia o le wha maumawina o mea.
wa o le mea utupu ia ua vatu le tusi ia e le taufoʻina gugu e te tauna tapena alo ia mai se tali e whaamalamana mai ia ai mai se foʻi o lae foʻi agaioi le ao le malo ia i luga foʻi o le tulafono Leo o ai foʻi le ua tapena le faiga tanuta so telefoni nisi o faululuga foʻi au ofisa le malo o le faapena foʻi faailoa le latou fia auai foʻi o le faiga tanuta o iai ni se faaiʻuga le kapeneta ua pe o lea loo manino mai le taimi e agaʻi ai le atunuu e fai le palota taimi e tau ona faamavae mai ai le malo o le tulaga ia o laua ia le tulafono taimi ia ona o le tulaga masani a e tolu masina le electoral period ia au i lenei taimi ona o faafoaseʻi ia o le tautapena le lola o le fuafuaga ia lena iai o le tatou palota e fai a apelila o le tausagafou pea ia e pei la o le mea la ua tulaʻi mai ua pei ua tau faateʻia ai le vaaiga a le malo ia ma isi foʻi falapitoga le malo i le vaai atu faapea ua momoli ai mai i fea ma fea ia e moʻi iā la foʻi lea e le o se lesi tala ae o lea ua faailo le faamoemoe o le tagata faigaluega e alu i upu fai ia o te manatu la e atonu o se mai o le mea foʻi pe o le mea ona o lei ai le teuteuga na fai le tulafono faiga palota faapea e tatauna lesi tala ia sui palota sui tauvā i le ono masina mai luma o le aso e fai le faiga palota o lesi la aiaiga lana e felautoa ai ma le tolu masina lea e faapea o le piliota masani e tapena ai se faiga palota ia o le latou te faafoga mai faapea iai na ai mataupu faletulafono poi lea ona o lea ua le toi ai se palemene e suia tulafono e faatonutonu ai ia ni mea ia e tupu mai ai le toa ma salo o fesili la ia la ave i le faamasinoga e mai ai ni faatonuga faaletulafono e faafoe ai ia le tatou faiga palota o le sia toa lea e iai nei le foi sa o talanoa ai i le lauga ananafi o le ae faagasole le toe lesi talaina uma o a tatou tagata palota o le lipoti mulimuli la le maua mai ua tatou ausia le 5.2% i le tulaga aoao ai ai nisi o i tumālou e leʻi o le 3% pei lai mai tauina o i tumālou tetele ia tutaulaga o le vaimauga ma le faleata ia o isi tumālou ia lē o loo faipesi na paʻu o le pasene o a latou lesitala ia ona ai mea uma lana foi lea foi ua ala na tulaʻi mai ona o le faafuaseʻi o le faiga palota ma moʻomia ai la se fesoasoani mai le faamasinoga e faatonutonu ona o lea ua leai le palemene foi lea sa ono mafai ua alai o la sa taatia ai ia teuteuga o le tulafono faiga palota e foʻi ai isi mataupu ia ua lē maua la le avanoa lana ia na le pauā la le auala o le liulo o le tulafono e amai ai ni faatonuga faaletulafono e faafoe ai le ofisa o faiga palota o le tele ala o tapenaga o le faiga palota e gafa ma le komisi o faiga palota ma e aiai ni mataupu e ave le faamasinoga o latou o le a avea mataupu o a latou e tapenaina ia le tatou faiga palota Ia se tulaga i fopogana o le ua tuʻufesiliʻi ia nisi tumālo le tulaga le atinai lea le miliona tama po i mea le taufia atu ai fatutupaina o lea atinai
Ia, o le poloketi o le miliona tālā, o le whaamoemoe ai o le malo e whaawau ia le poloketi lea. Ma i le tala fo o le tupe lea ua te ena. E ia le si itanga sa fuafua ia le tala o le tupe lea o le 2.5 si i mai le miliona tālā i le tasi tesi ma le 4 miliona. Ia o le mela lea la tupu. Ona na o le 25% o le tala o le tupe lea e whaangasoro nei. Tusa o le fua lea. O le tupe o le a whaanganga e whaangaio i le maru. Foi le tala o le tupe fau. Ona o le la le e se pale mene pasia. O le 25% lo se tupe tele. Le lope e alua i le tutongi o le uwhangaruenga. Ea o te iloa la o le mea o le a whai. O le tilo. Po a mea tauna ave e le whamuamua matulanga whapena. Ia polisi foi mea o le bava ai. Foi le wai tawana whangai o le maro. Po a la isi ala whaatu la fono. E mawhai ai o na whaupopo. Ia se tupe. E whaawawai ngā maro a o loo tā pena le whainga palo tam tulang whapena. Ma fo ina lea ona sai le whatala no ai ma le konsina o le ofisa o whainga palo tanga. Ia le fo sa no mai. E tolu miliona le na tō e proposed budget na tō ina le ita le tupele o le tupele mana o ni le whatini a le whainga palo. Io, awa le ia ale fua ia na e fua mo le whainga palo ta tele a fua lai kuata a whapeo le 5% o le kuata mua ia masalo po le kuata lona lua pe sa wha a matana whaanga solo ai le tupele mo tapenanga ale ofisa o whainga parota. Ia, o le si foi la mel na i le mataupu foi le po fea ave e le whamomua. Po fea foi le tūlanga, foi le inisi awa le whaupopo mai ai. Po le mea e te tauana sa ili se tūlanga ina ia pui ala le tupe lea e whaanganga mo le whainga parota. Foi le e se mai le 25% e whaangaio i le maro i lon tūlanga masani. Ono lea ua se mai iluma ia le fuafuanga o le whatinonga o se whainga palota. Profesiri tūlanga le whetena ia i le tōna masina i lalo le tūlanga whaavai ma le ono masina i luma mai e le sitaraisu whatu. A whapea nei e o mai se pinangalo le whamasinonga e ono o ai tātou whato a whaatino le pālota i ano wema o te se mo leo sanga e ono i eise tūranga whapena i tupu. E foi le o le mea lalna, foi le mwhaina bau atu ia o le tali o le mea lalna, o toa inga whisili na o le a ave i le whamisinonga, ma le memo ia ia. Ia te o te le pole tele le ono masina pole a pole a. A le mea o te popole aia uia, o le lava o le lola, awa so se whainga parota, o le awala le whaari ai le whinangalo o tangata anu, poi le lai tauna vai iai, o le ale fua, poi le e tauna ausia, poi le e ono atangia mai ai, o tele se sao, poi le o tangata, i le filifilia o alatou sui. Pe le ngata i le tūlanga au, ia wai tau fo ina na whaamautino fo i tū malo ia taitasi. Ia manua le tatu i le pālota. Lautou ulenga whaatonu lau whionga i le pālemia ma minsta malo tausi. O maua fo i tala lea le matangi o le wai e lautou tāpenanga i lautou pāti whaukawhai. Ia, e mai se au tau leo pu mai lai tūwa. O a tima le lau. Ia. O apa. Ia, a fisi tū sao i lau whionga. Ia.
o mautu ta pena nga foi ma fa usanga o loutou pa nga fa foi fo o ye se mo o a fe fa la wi do ai ke ne o tou sui foi fa tu ia ole matou atana me mua alu tangata ia vai lona i tumalo fai ngā pāti maisi mea e nai sa muri e leanga le pupu foi le a mi mai ai mai mana ia ti tiro mo tangata ia po o saunga le mu le na ia malona i tumalo ai o te manatu o le lava mau te vai foi matou po a matou options i le tula fono aia o le lava sai tia matou i lalo foi le fa maunga o le fa le mai le pa inga le la fata apene o no fa pe o matou sa le stala mai o sui o le fast ia masalo la solo o vai so le o tala no atanga natulang ia na mawai le se tala e fa o atu i lo to sen se be atu ngalo i lu fina ngalo wai ele mfento solo io to no fo wa le wa la fata pe pa me ole a mautu ala lau tau tāpena nga whai lau tau pāti whai. Io, wa ole mea whai nan tupu ia ile no whai ngatalu ai. Nal paula le se ngai ile no whai ngatalu ai. Sa ma whai no se ese malau pāti e whai masui tuto tasi. A na sui la le tu la whanu na o le teimi la nei e le ma whai na sui lau pāti. Ia, ai o whai la ile whai le ai ele i ma whai ile pa inga le tarai na mfaino se tu tasi ai le mfaino se fa pe o te alu o te fai masui o le fast ya pe le sia mel na le asa tu li lo ai foi ya olo ma le tinu fa pe o lawa o fast ya ma foi le foi no walwa wia ma to o fatasi foi le roadshow ia alo walu lai mena sa walu o malo falo ni an fast al sui totas Lana le te togi sui kai te pol mea le wata ofi amata mai ana fipe fato a effective less to describe this whole parliamentary term in one word, what would it be like if you're so wa ai te manatu ele tau fo ina fate ai tato ai mai se o se swinga tele a fua fast food tau sanga tasi le fainga malo lo no winga ele I faingo fie le ala ya fai ole swinga mai le HRPP fast ya ai fai fo sia matou la moli el fast ya o atu ai fo I le si fo ila sanga ele I o mo fo ya ai na fai ala tala ole mele ole malepe o vaenga ma fisui ai le ina tupu fo le valu lima le no ese ai ia va ai malan vaenga mai le HRPP le na o fai le malo so fatasi matupua so ngele break ile HRPP ole ese senga la ole mel na tupu awa na tupu le valu lua ole me na tupu malo mai le HRPP tai va ai le HRPP pa uva ai le whainga parota se ani loa ia tofi lau pari o tai ai tofi mai e leo malo tupua feitai loa ia whaipule ona pea o le mele tupua nafi o le pale menea o la tau ona le whaiunga po ai tai ia nal pawala wala na fatino il fina ngalo al parmen o le fai mai o tala o tupea tupua ai fai lo le melen tupua nafi fai tanga mua nal paula le se sengol melna ele I fautua ina le fata ape wa tau sanga mua no fo inga malesi mea o la esi la fia le tupua ele I ate ia I le fai numera foile ia na fai lo la ia me o le foile o le malienga fisu ia I loa le whainga malo ma whaatino le mele wa i fina ngalo o le parimene o le to tele ia le
ia le HRPP ia ai o le valu lima ua faataunuu ia le split lea na amata mai ia i le valu lua i le mea ua toe foʻi mai vaai o le ua iai a le ua taʻitaʻi ia i foʻi sitoina tofilau ia alua iloa le vala lana ae o mea uma foʻi lana i le valu lima na seʻe loa ia vaai ma lana vaega fai le latou faigā mālō matupua ia ua toʻatele numela i totonu o le palemene ia ai leʻi fai la se faigā palota na toe fesuiaʻi ia mai tupu foʻi la le mea lana pe o le tausaga mulimuli o le paeaʻiga leʻi faataʻapeiga le palemene faataʻapena ai foʻi lauafioga ma le kapeneta tala fatau tupe 2.5 ona saya isi manatu foʻi lea bisa expect foʻi oe ma le kapeneta lea o le faaiʻuga lealea le ao ai yes because o le mataupu a lea o le tala o le tupe a paʻu lo le tala o le tupe that is a confidence issue na matou iloa ala ke afiaga foʻi i le atunuu ai maise o le leʻi amataina le sitausaga faatupe o lea ua taape palemene ma lesi faiga paleta faamatau lava le seilini le taimi nei e vanai le atunuu i mei tausaga toe seʻia maeʻa le faiga paleta ma maua lesi faiga malofo Well, o le ai whangasoro talo tupe o le tausaga nei fitoa uma i le whaiunga iuni. Le ala e lava tupe ia o le whanganga iei. O le whaafisili. Ona na o le 25% le e whanganga. E le whapea na o pauna tupe an malo. Na o pauna tupe whaatu la fono e mwhain whaunga. There's money. But that's the point. For ile o le mea whaatu la fono ina. So, i le tulaga lea foi lea o le paʻu o le malo faiga palota le lai e le provisional 25%. Ai a toso atu la e sili atu le tolu masina na iai lo lea o le faafitauli i le tupe le faagaga o lona uiga toe saʻili po la lisi auala faaletulafono e mafai ena faaauau le faagaioiga o le malo Pengani isi vaenga whatatanei po ila tunu ole o nupifa, o dividenda nupifa. Pamatasa nupifa. Pamatasa awhia tono whatanoi no talo tupini. Le ale nupifa? Ole wano wati ole dividenda o nupifa. Ele whai le dividenda nupifa e whai ale nupifa e langa dividend. Te tasero si toman bone lau whionga. Ia leo fataape palemene ia wailoa ai foʻi le palota sa auai atu ia le pati sa tou agaʻi mai foʻi ma palota i le atu a le i tupu le faataapeina o palemene ma le fono sa ia se tulaga foʻi lea sa taumafai atu ia le kapeneta e faaleleia le va ma le fast ia pe sa taumafai mai foʻi le fast ina ia faaleleia le gasagase a malo lea sa iai auale sauni mo le fonutaga lenei faatameina talatu ai na pau mele na ia le whaatea mai o isi o mātou. Ai tau anau mai le si vaenga. Tila ua loa tau sanga i tono le palemene. O e tala mai ia lafo le whatutuaina o le tupe le valu lua ma le valu lima. Ai le isi tūranga na fo e whai palota. Na toi fisui ai o maua le numere le isi tū ia mai le vaenga na whaua. Na la sau si dai. Ana le e isi fisui a inga i o le whaavai. Lea ua le ai los whatutuanga long sao lo el palemia le al malo fatalo le senga o tanga vai o le valu lua ma le valu lima sa lava le numela o e tonu o le palemene e fa awa wai se fainga malo a le mele tu pe foi na faila la unga ile fonole ya mati e le se vai ngo ye se numela fusia there was no majority there 20 lauli, 18 tulepa, ya, 15 ya umal kabinet. Nal paula ole awal. Lena tupuan nafi. Na mawai le numela fursia fai ngore. Ona ua fai poipo le ia le tua ngai ma lauli ma laitu ole
o le fast. Mai o le mea mo ia. Ana mana na o e whaaua wele isi pārota. E whai se la tau tonu. Tu whatasi aloa ia. Foi le o la tau le la whaaua ua na maru. Iau te roa. O le toa o le melna. E le taita italia e lesi e taita. Ia. Le caretaker government. Whakena po ia le tofinga lea le fonga whetalai. Does he continue on as a caretaker speaker? Wawe fonga tuhima. E maria, o moa wai, o tele iloa e ise tūlanga whapena, to aria i mai. I le parota le taluai. I le matu wotu i tai le parameni. Ai whai mai waloka na whare, o lai alu le speaker ma ave le ki o le whanfon. Ma whai mai, o lai whaawau le speaker. Ia, o au lai o whapea, ia, ai o se mea o tupu nātai. Aua vera le mele tupu nei. O lela e tiro i tūranga o le maro fo ile tausi mea. Ai li fo ai ma le whapea, e whaawau ma le tutongi o le speaker, ma le sui, ma le deputy. Ia, o lala e o whapea. Ia, o lono wingara, ia lela e so e atu, peina a matana lia i mai whamaumaunga le kapeneta. I le pāloto le luafes furuonu. Ia, ma le mela le na tupu i le pāloto le luas futasi. A le mela le e whawhesiri. O la le mea le whawawai, ua le to ese parmen. Ma le mea foi, o le pale mai o se paia inga fau. Ele iai le speaker tuai e foi le taitai al fono. O le whailau tusi o le fono o le tangata. Foi le whaafoea le fono amata. Amata na whiri ai. Le fufonga whetarai. Ia, maisi tofi. Whai e loa, ia tofi. O le mea na o le tau pasora i titi ai le mawhauwhau. Mara la foi la o ave le fisiri o le office o le loia siri. O le ale whaavae. Na whai ele mea lea. Ia o le la pe ari mai whaamaumaunga i le kapeneta ia. E peina o le lua parota talua ia. Le la tau mawhauwhau po ele na nga speaker i nate. Ia po me voe o le alo lo whai ele speaker i ngā kaimi e whaawau ina i. Ia inga whaatura po. Ia. E ele ordinance le na foi le o le la e watu le fesili i le loia sili. Se mai asi na whamatananga po le ale whaavai. Ia, o tala whaataitai. Ia, o le e whaawau mātou o le malo tausi mea. O le executive foi le government. Ia, ale e mātou ngā luenga whai. O lona winga, o le patuai titi e fua me le e tupui i. So, te leilo la po le hale whaavai, na whai ai. Awa ana whaapea e foile o se mea na whata o tore lei. Sale taula na toe foile tai fono le whailau tusi. Ai no fo pel tangata le se I whauru whare mai le pae inga fo. Ai tatia ia la le toe whauru whare mai le pae inga fo. A po la na ngānu wenga le whaile vale, Wai le whapea to e tau au fia se parmen. Wala na mau whamuni anga le pōwhitarai. Mai whapena. Il taimine.